Kishnat trekam baper jangka National People's Party mendakasi ke Sitrik Nuailor kelakan mau buram ya lingku singkha ka penyopun rew jong ulit perno sangma bat kan mau ru usun yang uben hei ba ulano saka imlang salang jong kiri lumrit pa jong kari bat ka jingken jo jong ka NPP show momer bakat wei nadu belasang ya ka akan ne ka ju kasini na kaliang National People's Party nong po blok haringkat ka NPWF Riboy mendakasi kala penlong ya blocking ran daga pun khoi ya silinter ka surok asor nong po kum kedak ban kan mau buram ya kambarat ba jong teu nong yalam pada syuaban sedang ketika program layor ban bu senteu hakadur jong ulit PA sangma akan nega singi lawan bani don bentalang do ba Clement Maulong President NPP Riboy District haka jindrengkat ba Renal Karkamni Working President Nong Po Block ba pendap lang walang President NPWF Riboy District kong Felicia Harunai President Women's Wing Nong Po Block lambat kiwi-kiwi gidukhat jong NPP Nong Po Block. Hani kesni irake gali kusingha jong de no elam bakrau juni PA sangma balas dang ya kejingya lenti jong na kaslong gemarit bat ubalaki usyado kekerdan banlong usyong kunor jong ga lok sabha baulalong sisa unong ai mensim ingi kipai ba jong kejelah lakha ya u lead PA sangma hakasiterik nailu sijar naispa sa punyau West Garo Hills District jong kejelah Meghalaya. Nado ko dang kena kami juku kalikai u konlong bahok basgauret batbatri hok akano menu kekam. Laula khamhe la tri sitom ha kejing pule baru la pendep ya ke degree ke BA bat LLB. La pendep ya ke degree na St. Police College sebagai master degree pat na ke International Relation na ke Dibrugarh University. Lalong sisa beriu pelayu ya kecing nang jing start nang jing tri sistem juku. PA sangma lalong mereka college. Unong ya sai an, unong tho. Baularung ru sia kam sain perthei. Kecing tri sistem juku ha kam sain perthei. Kala kentiu yu nadu baudang long tang unong tri beret juk ke Congress Party. Baulaki banlong jenas tadi jong ke party. Baulabat ru ke kam kum Vice President jong ke Meghalaya Pradesh Congress Committee lang ba kajing tri sistem jong u bak party Congress kalala ban piu ha baro hiliang kini kathan jungi kakam sain perthei PA sangma la tri sistem batri hok iki kam jong party baulalong ru nong bi khmat nagatura konstituensi ya Lok Sabha kajing sempang bau layu lang ba kajing pule boper bak kajing la jong u banyatai halor kiphang popun kelamu kanu kajing petkre kalau penlong yang kiwai pat kin burom yang kejing sempang jung hak jing long menteri jung la kentiu ya ka yo kekot bat ya kabela ka singi jung kipriu hagari bro kuai rei nalor kini ki kerdan baula yo ban bakham krau kolong baula sya ji banlong usyong kunor hak jing dorbar thau an jung kari bat ki kam mapun bau trei kilalong ki mau sa anam kejing krau kejing sekri jung ya kipai ba dong kerja. Ani kesini ni ai kejing buram ko bakrau yo PA sangma. Ha ketika lungku singha juku. Ikam mulale. Ha kejing ya lenti juku. Kilalong kejing ai mensim ingi wei pi wei. Bangila ban poi sakat hong. Larang ilong ki bateri sistem. Kejing tu khana sipang juku ke hikai ru yangi badar kejing suret bag mensim ban le e ka baha. Ban kentiu timblang salang. Ngila ban job bikijing ele menila ru ban long kiu krau ban sa kanam ban sa perto hagi pateng babun hadin nabun tungin kan mau gikitin bau soknor sang mau ka demokrasi hapo ka parlimen kamut kajing yatai ka balai luy ban yo jing sya ya ki an balasna ban banyasa ya ka hok kat bangi wanra jing long jing man babha hagari kumbau PA sang mau lale Sri PA sangma lolong dong elam basisya usumbo jong jikermen bat unong ai mensim ipateng banwan bagi tri sistem banyo ikat hong ha kajing